cyane. Haleluya. Imana ishimwe kuko twinjiye kino giterane kandi coba carije ku bwawe n'udasamara. Twongere kandi duheze Imana icubahiro bukeya dutererane toba abantu batabazamura kandi kuri kandi biratubereye twebwe twese cyane. Haleluya cyane. Haleluya. Amen. Kandi utanga waba kandi uzaje kurangiza gushira mu kwako hanyuma n'ubwo turi kumwe n'abakozi. Ariko
tugitangira iyi group Bwana sifiwe. Twagiraga ikiyumbe kimwe mw'abantu mwe cyari gifite isuku. Bwagiriza ya mbere n'iya kabiri twagaza turara mu cyumba kimwe cy'amasengesho. Timwumva ko hari ubumwe bukomeye. Imana ivuga amasezerano akomeye. Amwe twarayabonye ayandi turategereje. Bwana sifiwe. Ejo bundi naratekereje ndatekereza tuse Mana za bintu batubwiriye muri Gitavi muri ministeri ya Gitavi waratubeshe. Ariko ejo bundi ndatekereza Bwana sifiwe. Kandi Imana ntizibeshe. Reka tere haleluya. Mutwongere ibiri kugira ngo dusenge Imana muri iyo miniti ibiri. Tubwire Imana ngo Imana iduheze ikiyumbe kimeze nk'icyo gihe. Bwana sifiwe. Utekereza kuvuga ngo inkambi yose turaye mu nzimwe turadusenga Imana. Nta wundi mugamba. Twamaze imyaka ibiri tuzadusenga muri ubwo buryo. Bwana sifiwe. Kandi indiyo ministeri ya mbere yatangiye tukigera muri iyi nkambi ntango abenshi barabiza bayibayeho. Tabarambiye reka ngira ntere haleluya. Twese Imana tuzamura ibiganza n'ukuri kandi Imana igarura ibihe bya kera. Kandi haleluya. Mwagarikizi ihangane. Mwagarikizi ihangane. Kuko iyi ministeri Gitavi abagani nibo bemenye igiterane wa. Kandi boge gutinda gabo bazi ko babije. Turashimye cyane ko abantu bangana gutya. Mwitavye mwaje kwikorera. Mani bahumurisha. Iyi ministeri ya Yesu Kristo. Sarire ndatekereza ubugine. Tekereza umushinga w'uyu mugabo ngaho umushinga wagize abayoboke benshi Mani mumugisha umugabo witanze yitangira isi yose sarire zindi za ministeri zanziba zikagenda zicikira ariko mu ministeri ya Yesu ifite imbaraga ku isi yose bazungu nabiraho Mani turanezerewe cyane ikindi kandi dushimiye mwese abaje guterana kugira ngo baze kwizihiriza igiterane cyacu. Twatangiye nk'abantu dutanga nk'abantu kandi burya igitekerezo cy'abantu Satani zikimenya kugira ngo ikirase mu nyanja. Ariko turashimye ko igitekerezo cyaciye hakomeye gica mu mategeko wenda amategeko kuzera amategeko y'abantu amategeko yacu y'abamisiteri ariko kandi Imana iheza finance Imana icyemeje igicisha mu bantu gashisha mu bakozi b'Imana igishisha mu bakristo aribo bera bayo Imana yo mwishuzi guhenda mwese baheze umugisha.
ingororano tukadusabe bakuvire hasi gukoma amashyi kugira ngo tubiyegereze. maze umuyobozi mwiza n'Imana ikubere imigisha usaba umwegereye amugundire kugira ngo zisange. Barazitanze tugiye gutera haleluya zitatu kandi ziremereye. Wamuyerekeza ku kibazo cyawe kimaze iminsi kikugoye. Haleluya! Hey! Haleluya! Haleluya! Hey! Amen. Turanga Amen. Abantu ba hano mubanze mwicare dukora akazi. Noneho tebuka datebuka. Abantu ba hano mwihangana. Nukuvuga ngo Revera avuze ijambo niyo ryari mpagurukisha. Mwihangane cyane. Nukuvuga ngo natwe turabakunze bigisirimba. Ariko mureke turebesha amaso. Noneho twitegereze gusaba abashitsi. Kandi manyanya wicare data. Nga yabashirire. Mwicare kabisa. Mwicare.
cyane dutere haleluya 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 icyubahiro muzamure icyubahiro haleluya haleluya muzamure icyubahiro haleluya okay musaza Ruterera curanze ibintu zaba bacu bakiri batoya ko murabona ko maze gukura bana bangana kuriya ndashaje bacuranze natwe iby'ubu nyine hari ukuntu waducurangiye ejo ariko ntacyo igitabo cy'itangiriro 32 umurongo wa 27 igitabo cy'itangiriro bafite za bibiliya cyangwa bahabandika 32 umurongo wa 27 dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke uratambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Amen. Kansubiremo abantu baracari kubasoma. Bibiliya iravuze ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke uratambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Amen. Kansome mu Kirundi. Kansome mu Kirundi muri yangana. Some mu Kirundi ariko nizere ko hano harimo n'abarundi namubonye afande hariya. Bibiliya y'Ikirundi ni ku murongo wa 26. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi uratambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Umvishije? Havuze ngo uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi uratambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Amen. Okay. Afande nitwa Byishimo niyo mazina yanje. Abandi bose uretse abashitsi baturimwo baranze. Habe nawe nukomeza kwitegereza uramenya. Kandi umuntu iyo tubonanye bwa mbere tuhita tuba bagenzi. Tadukundana. Kurumva bitaraza. Ko biraza. Ya. Ko biraza nushaka mukanya nitumara duhejeje amakoraniro undebe kubera ko twabonanye bwa mbere. Nguyi fanta nawe umwe ko wabonanye n'umukozi w'Imana. Sigiturire sike. Nujuje ibyangombwa byose mbimuyinga muri centre ni homba. Tubana n'abakomiseri Donatien n'abakomiseri uriya wundi ba Jerome bagiye bahadusiga n'aba bari abana ni bamboga mbi bose nimbo bazi basinge umuswi bose twarakoranye. Umvise rero nidusohoka ugomba kungabana umugisha kama fanta nziza ishushe umva itangiye guturira ugakubita yikonje. Amaze nguyu ikindi geno garuka hano mu gitaramo yo kwanga ko dutarama kibazo ndimuza mwegera abategetse si bikoko n'abantu bazima kandi bameze neza. Mukomere afande amashi menshi ko yaje gusenga. Buriya impamvu tugukomeye amashi wagize neza wari ufite akazi wari kuba uri muri teni y'akazi. Zamura mikrofone papa. Wari kuba uri muri teni y'akazi Imana igumugisha. Katuganira ijambo ry'Imana ndashimira ubuyobozi bwa Kanani Deverani we twavuganye mbere araduhamagara tubwira ko batwifuza. Twari twavuganye cyumweru gishize mugira ibyago byo kubura umuntu paye Paula baturabwagiriza na famille ya bugufi yabuze umuntu Imana ibihanganisha. Hanyuma iki cyumweru sinarinzi ko bikunda
kubw'impamvu z'ibyo natwe dusanzwe dukora nari nzi ko mba ndi mu kazi ka minsi yose. Hanyuma Imana kuba yarabikoze ihabwa icubahiro. Turabashimiye, dushimiye Gitavi, dushimiye Betside, ndashimira abashumba bose bibwagiriza mwaretse gahunda zanyu mukaza kudukurikirana. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Jewe ndabwira ya ministeri n'abandi bantu batoya, muzazubona abashumba babitabye n'iby'agaciro kandi muza mubaha agaciro, baba bakoze ikintu gikomeye. Buriya niyo atokwitaba ni uburenganzira bwategerezwa kuruhuka. Buriya niba mumaze kwiga leadership cyangwa mugakurikirana ibindi bitabo bivuga ku bintu bijanye n'ibi bintu dukora byivuga butumwa, sinshatse kubiremereza, ariko umwigisha wanyigisha bita Bosco Kayiranga hari igitabo yanyigisha bita ngo n'ubuyobozi. Yaravuze ngo isaha imwe umuntu avuga ubutumwa utakaza energy zingana n'iz'umushi yakoresheje iminsi 10 hahinga n'isuka. Buriya muharuye amasaha nakoze hano, umushi yahakora iminsi 40 kugira ngo ashikirizo energy zanje. Turi abantu bakwiye kuruhuka. Abandi mu matorero ateje imbere, umukozi azakora yarangiza trimestre nk'amezi 3 mukamuha konje ya retraite, mukamutekera ifaranga, mukamutorera hoteli nziza igezweho iteka neza, akamara ukwezi ayijyanyemo arya. Yarangiza yaza yumva agiye kuruka ukagasoma ibitabo, yagaruka akabigisha mwaruwa mukaza musha gusara. Buriya nobona ahantu uja muri retraite no garuka ibintu byogenda neza, ariko twe nugukorera hejuru y'imiruho gusa, imiruho hejuru y'indi. Ariko Imana idushoboze. Ibyo nari mbivugiye abashumba muza mubaha agaciro n'abantu barushe gutekereza imirimo, mubampera amashi. Imana ibagiriye neza. Timu twagendanye abana banje, Imana ibaho umugisha, abakobwa banje n'abahungu banje ndabyiruye ko ndagira ngo ndebe ko ninsaza nzabasiga mu kazi, ko ndabakundisha bino muri iyi minsi gipasteri n'amatorero bifite intambara, ku buryo tuzogeraho abana bacu bazoza bumva amakuru ko twagiye mu ikanisa. Nutaha bagushora intambara mu ikanisa, mu ikanisa, mu ikanisa hasigaye habera ibintu tutosobanura, ariko tugerageze gutoza abana bacu kandi tubumvise ko umurimo w'Imana ari mwiza, ari n'uw'agaciro. Kugira ngo ntangire ijambo ndaha Paul Busoka, yabuze nyirarume nanje ni marume, turamusangiye ari n'inshuti. Byarambabaje nanje kutahaba na madamu we nyirasenge wa madamu, urumva ko twabuze twese cyane. Nimvaha ko ndizera ko kuwa kabiri nzaja kubasura, ariko Imana ibihanganisha. Tuganira ijambo ry'Imana. Ndagerageza kuvuga ibintu nihuta kubera ko iminsi mazaha turasa naho twari tugeze kure. Ndakora agasentezi gatoya. Ikigwa bampaye ni kimaze gusoma. Iyi mikoro sindayumva ko ifite imbaraga. Hanyuma rero harakanduka kajwi gato kayirimo. Hallelujah. Gato kashaka kumera nk'imyonga. Ikigwa bampaye niki barambwiye ngo nzosoma iki kigwa dukuramo umutwe w'amajambo uvuga ngo sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utampaye umugisha. Hanyuma mu gutangira kwigisha narabajete se igisobanuro cy'umugisha niki? Ko abantu benshi bakunda umugisha, umugisha uboneka gute? Umugisha uvahe? Insiguro yawo ni yihe? Abantu benshi bafite ibibazo. Numvise n'amakuru ngo harabagiye ku misozi gusenga ngo barunda amabuye ngo Imana izabaho umugisha. Abandi ntibaza boto wa mu gitondo bagiye gusengera umugisha. Abandi amavi yarakobotse amaze kumera nk'ayihene ko barasengera umugisha. Ariko nagira ngo mbaye igisobanuro cy'umugisha. Wewe uzamutse ishamba, wewe warunze amabuye, wewe utakiryama, umugisha ntusengego, umugisha urakorerwa. Ntimonekiriza amen. Umugisha ahuva
ni mu gihe umuntu akoze ikintu pastor, ni mu gihe nguhaye ikintu nakiguha ukambwira ngo Imana iguha umugisha, hagamba nakiri umugisha. Cyangwa ni mu gihe nkoze ikintu ugaceceka, ariko Imana yo iba yamaze kubona ko nakoze. Umugisha uva mu gukora, umugisha ntabwo uva mu gusenga. Buriya twigishijwe nabi, twagize ibihe zo kuronka inyigisho nke, kandi Imana mfashe nitonde kugira ngo nkorane ikiganiro nawe. Ntimunikiriza amen. Zamura ibiganza nimuvuge ngo amen. Ejo nabisubiyeho, ndibuka ko nigeze kubivuga ba mustanteri bari hano nabandi komanda. Nimuza mubona nabandi bantu bakoze amakosa, muza mugeraho mubabarire. Nuko hataje komiseri ngo tukivugana. Twebwe iwacu impamvu mvuga yo kubabarira suko icaka kitaba cyakozwe, ariko iwacu muza mureka abantu banza bababwira amateka. Iwacu twabaga nta komine yahabaga, nta zone, nta mupolisi. Abasirikare yo tubabonye twageze twiruka tugahunga. Donc iyo umuntu yakoraga amakosa warahunga umwanya muto washira nuko bagaruka bakakubabarira. Rero gukora amakosa nta migambi mibi dufite, twabaye ahantu kure n'ubutegetsi. Mustanteri tumwumviye hano, mustanteri niki, komiseri niki, guverneri wo muri Kongo muri mwebwe ni umuntu umushobora kuba yararangije guverneri wa Kongo. President tuba tumubona ku ifoto gusa kuri journal. Ba guverneri ba Kongo ni ku makuru ku radio, nta mateleviziyo. Mwamara ngo muradufunga mugabanye. Oya, itonde mwamwicaza abantu mubabwire histoire, mubaha amakuru. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Turacyari kumwe namwe. Narabisabye nibinkundira abashumba muzategure guhera mu kwa mbere wenda kuzamura. Tuzagira amaseminari y'abajene, tugira y'abamama, tugire nibinkundira rimwe na rimwe iyo byashitse zanigisha abashumba. Ikindi ntabwo ari ubwirasi, ngira igipatane na All the Vision. All the Vision ngira ngo murayizi. Ndi umwigisha wabo bakampemba ndangije kwigisha. Hanyuma nari mbivuze mbikuye kuki inyigisho twahawe, batwigisha inyigisho zo kuguruka cyane kutuvuye kuguruka, baduhisha izo gukora. Niyo mpamvu mu bwoko bwacu cyangwa se mu igrize yacu bagira umugisha, ni nayo mpamvu tudatera imbere. Rero ndasaba bayobozi mu gihari dufatane mu ndoki, duhindura ibintu, twigisha abantu gukora. Ndibuka nababwiye abantu nk'abangaye ingere nkazingaye, hari umupapa nzi samakuru wari ufite ikibuga cyuzuye inka, bahaguruka gutanga babaje kubaka urusengero. Urebe nguru urusengero ngo arangize ngo haguruka agiye gutaha, aravuga ati mugize neza kutubwira ngo dutange ko tugiye kubaka. Ati jewe n'umuryango wanje tubahaye amavera 2 y'umunyu. Hari wari kuja kurunga ikanisa ko baraja kubaka ndi bagiye kurunga. Iyo ni imitekerereze itameze neza. Hari undi bavuze ngo bagiye kwakira abashitsi, naho kugira ngo nihutishize inyigisho ngo ari gutanga, arahaguruka afite ihene n'ibike. Wari guhaguruka aravuga ngo iwe ngo atanze amabuye y'itoroshi ngo kandi bene ajya matoya. Uwo muntu yaronka umugisha ukuye. Twageza dutanga abana b'inkoko, inka zibyagiye mu bibuga, kandi wagira umwaku agaca kaza urya wagiye ukaba wikanisa bage basigaye bakababaho. Bashumba Imana itubabarire, bakristo Imana bababarire. Hari umudamu umwe twari mu gitaramo honje nari mpari ndasoje nkomeza inyigisho nshaka kubaha. Iwe twari kumwe yarahagurutse mu mwanya aranezerwa nk'ibisergo, nka sergo yakora kandi keza kamunezeza. Yamavuga ati sergo muhaye nkoko. Mu mwanya wundi muntu agiye ku ngoma ayivugije neza ngo ya nkoko ndabwo ikibaye sergo ngo nyihaye naka. Twasose inkoko igabiwe abantu 4. Aho twatashe tutamenye nyirayo kugeza n'ubu.
katwinjire mu ijambo. Ikigwa cyanje gifite amasomo ane kandi ni maremare. Isomo rya mbere bambwiye kwigisha hejuru y'uwo mugisha. Isomo rya mbere ni ibikuta bine bituma tutagera ku mugisha wacu. Ibikuta bine bituma tutagera ku mugisha wacu. Impome zine zituma tutagera ku mugisha wacu. Isomo rya kabiri ni ibintu 9 bishobora kugufasha guhinduka isoko y'umugisha. Ibintu 9 bishobora kugufasha guhinduka isoko y'umugisha. Isomo rya gatatu ni ifunguruzo 7 zishobora kugufasha kugera ku mugisha wawe. Ifunguruzo 7 zishobora kugufasha kugera ku mugisha wawe. Isomo rya kane ni imiryango 10 tuvoma mu mugisha. Imiryango 10 tuvoma mu mugisha. Ibi bikuta bine bituma tutagera ku mugisha wacu narabyigishije. Igikuta cya mbere ni ukutamenya amateka yawe. Kutamenya amateka yawe, kutamenya kahise kawe. Navuye he ngeze he, narinde ubu ndinde. Mu gatondo nari ntangiye kubwira abantu twe tukigera no mu Burundi. Pastor Modeste ngira ngo twarakwakiriye iwacu. Harabo twakiriye iwacu tugikenye. Nagiraga matera imwe. Iyo abashitsi bazaga ku rusengero nayo twaraga ku rusengero. Madama agasigara ku karago. Aho gana narateye imbere nigeze kukabaho ko nyine nta matera. Iyo ataje kwari gusengera abashitsi ko baza ku rusengero kandi ngatanga imatera bakayiryamaho. Urumva madamu nawe irgiwe kwari ukusenga ko bashitsi batagomba kuzana kugira nawe ngo aryame neza. Anti yabimbwiraga ariko nawe bitekereje ng'umuntu ntiyabimbwiraga ko ariko nawe bipeze balance pima ng'umuntu. Jewe ndifuza ko bashitsi baza kuko mu masengesho natindagayo matera itangwe igende nawe agasigara aryamye nabi. Urumva nawe ndiyifuza ko baza iminsi yose. Rero tugomba kwibuka aho Imana yadukuye, twarangiza bikadutera gukorera umugisha. Tuzamura ibiganza byacu nimuvuge ngo haleluya cyane. Twafashe igihe kirekire cyo kumwa ubuyi cyangwa se igikoma gitekesheje ji. Twatekeshaga iy'umuhondo tugasa n'abahararutse kurere y'umuhondo, tukagira iy'umutuku nayo tukayihararuka tukaja kuyirabura. Ji iyi super dipe yasaga na coca, cyagica cha super dipe ya coca. Wageze ukirangiza ucya wakibona byageza bikunda ko kimwobwa ijoro ariko amanywa cyageza cyamacirabura ako kigikoma. Twazamura ibiganza ngatera haleluya kubw'iryo jambo Imana. Dufite aho Imana yadukuye, dufite n'aho Imana itugejeje. Niba hari ibyo Imana yaduhaye dukwiye kubikoramo tukabitanga kugira ngo tugabane umugisha. Zamura ibiganza dutere haleluya.